Exam fazaba nupina laipot ka puragadi long manungairo. Hello everyone, welcome to my channel da taram nokchari ai video da kainom yengan ge ko ngasi di chakhin. Thone do. Papa chilu. Adam yam akoy mamana aigi sida leire sina mer naibi aduga sida leire sari do yam atang badi na te ko ahong mani aina dum welfare kai ka da se na bagyan na moigi aman bi do lo bani ba ko sigi ani se set se myam pa ma di commenter o yam hong mo man da phang mani aduga sana mohor tara sim super a sim so aina mamangi video da budi se ga ut khra bani ba ko sida leire maitei gi se ek si do pada phajaba hengat pa do mai ta ba ado yam na wangang da bida ayo dikta sat law na blouse lala ado yam ai se family ga video nam ge ta waza mi pur mag jalo na ko chen chena re duna moi photo nam do yaba ki re ba kai se wow nei re se de smai chon china dara ma se ba perfect kayuna bida nako igi siga macha ma hut pase sina rasi ma yau khat ko ado sisi wada matam yam chang re hozi igi mamai da makeup to ba hodro bani makeup se to ba hodringai da aina numti gi sizina ba facial oil se ai sizina doini ba ko hozi igi mamai da am nungai ba nan tho e amadi si se makeup to dringai da taraga di makeup to ma tung yam na flawless oraga skin se am nan tho ga nan na ubo da dumai oiba just like koi baby skin dumai na ai hydration noi khangani ba ko dum taraga na ulake leire like Korean skin do mind tau doini buka koina sigi matak any foundation seasonaro primer seasonaro any taiba mata do mamai do khogi crackiness oiba di thatha lawa du gumo do oir da bani SPF 50 sunblock lana natural skin glow so fang doini enlarge skin pores do shrink tau bada amadi stress marks fine line blemishes naturally fade tau bada mateng pange skin texture amadi skin tone do improve tar ibako collagen production do promote tau bada mateng pange adu skin ji apna moisture orga mon la holibako adu ko gi skin da acne breakout pimples scars labor sing du tamna farakani nature sure ek trusted brand natural wellness product na semani pure ingredient ga loina GMP ISO certified unit tagi directorate of ayush tagi direct approve horaga lak aduga sida moringa yawe moringa natural oil se 72% olic acid amadi 80 plus antioxidant anti inflammatory compound ga loina enlarge skin pores do mana fill to bada mateng pangi ko ananta oil sun damage tagi mana protect away acai berry oil skin hydration elasticity amadi texture do improve tawe 6 rich argan oil natural skin brightening amadi koi gi skin do protect to bada mana mateng pangi aduna mayam si amuk pu sizina gredi koi gi mamai de lei riba any problem sing do loina mak phabanga mani koi gi skin gi makong da chalaga koi deeply hydrate to yam nalali ko duga aina hausi makeup to ba horage na yamna keno to ba foundation ka tharo ko sunscreen yamna light oi ba aina mamang da sizina ki ba yam light oi ba sunscreen do thai aduga specially akoi gi mamai da blush to bodi ka bino blush yaw dra kadi mamai se keno to ai si jong ne ngasang gangen ngasai lightly blend oi ge ba ko koi skin se yam sadina fajare yang ba matam da pot pubi ka mam chan man chale ko actual da di puba phangre dum ko ai photo da dum lipot pubi gi makeup ka hide ne white color gi ka se la kan da pubu do mukta di khanje ba kong di pu ni kai na do kara matang da oi do ni khang de dum pu makeup to ba tam masi ba ko lipot puba gi mi se law ba man ba gi oh my god suksam phasaba nupina laipot ka puraga di long manungai ro ni ko jare aigi sana sina hena phasaba hengat khare ba ko ayo zik phanek se lage last oina chandon je mo chu chu khwa je ngo kai chandon no khang di ai kaisum foundation dei de ko ngasi se just sunscreen tani aduga facial beauty oils ga sina nga hangak leraga igi mamai se atai su glaze ka ba hengala kani ba ko leire gi phanek
This is my khada bagum tawban. Oh my god. Ay rosbo. Phasam lore ba kamai doino kang dibi. Ay sangai sa thada bagum je suyam ba se ay ro. Ay ro. aduga gi mamai se ngai ngak le ga te su glaze ka ba henga le ko myam uba ngom ngani sida ina seasonary ba beauty facial oil se seasona ba ga magi kana ba se khang ngam da ba ga di mamai ka se ngau tho ga glaze ka pak pani do myam pam ba tar ga di ai magi link to description da chin jara magi myam chala ga dum check out to zen biro aduga ai gi look se fa de comment to biro makha da comment pe ko ka nu ko hojiki di bye